Pozdrav vsem obiskovalcem naše spletne strani in sledilcem na uradnih profilih družbenih omrežij. Pred rumeno-modrim objektivom je po koncu dvoboja naš zvezdni nogometaš Lovro Cvek. Lovro, remis s Krškim brez zadetkov, z 0-0. Kako si ti videl tale dvoboj? Ja, dvoboj je bio otvoren od početka utakmice. Prvo povreme smo imali neke priložnosti koje smo mogli iskoristiti, nažalost nismo. Drugo povreme je bilo još bolje otvorena utakmica, prilike s jedne i s druge strane. Nažalost, niko nije iskoristio niti jednu 0-0. Taj bod smo osvojili, nismo zadovoljni, ali opet okrećemo se novim utakmicama i to je to. Tole Krško nam nikako ne leži. Pa ne, duga je tradicija, znam od kad sam došao ovdje da su pričali Krško ne možemo pobijediti ovo ono. Nažalost ne leže nam, ali ajde, borimo se, pokušavamo pobijediti, sad je bod, ok, idemo dalje, nemamo kaj, to je to. Ko smo prihajala semle do objektiva, si mi dejal, osvojili smo novo točko v državnem prvenstvu. Pa da, osvojili smo točku koja nam možda bude na kraju i presudna za to 3. 4. mjesto za koje mislimo osvojiti, za koje se borimo. Ali opet to krećemo sa sljedećim utakmicama gdje idemo po nova 3 boda, pa bomo videli kaj bude. Lovro, že danes razmišljamo o Kranju, ali bomo o Triglavu razmišljali jutri? Pa ne, ajde još danas nek se slegnu dojmovi ove utakmice, sutra možda napravimo kratku analizu da vidimo kaj je bilo dobro, kaj nije bilo. I poslije toga se okrećemo Triglavu gdje moramo iti po pobjedu. Lovro, čestitke za novo točko in hvala lepo. Hvala.